si Ali kemana? Udah berapa hari belum juga pulang. Gue mah takutnya ngayap ngikutin anak koros menggah. Ikut-ikutan dah. Itu orang tua bakal pikiran. Nyampur dah sama anak-anak yang begituan, bergajul. Orang tua bakal pikiran. Nomanya taunya nangis aja. Nggak tahu pikiran gue lagi pusing. Coba gara-gara motor. Ntar gak ada duit orang tua beliin lagi. Sabar aja. Ya ngapa sih kegeriang aja udah kayak bocah. Mbak, anak kita kemana si Ali, Mbak? Biarin bocah udah gede. Baru 2 hari kagak balik. Tamang dia betah dia mana-mana. Orang mencari Mbak, tuh bocah ada di mana? Loh gue orang tahu dia di mana. Lo gue ketaprakan nyari dia. Lah, kudu amat. Ntar jadi waktu yang pulang. Dengar-dengar masih Ali ada di Ciberem, Mbak. Ngapain si Ali ke Ciberem? Mana di sono ada banci si Marni. Ntar diperkosa si Marni. Ayo deh, Mbak, kita cari si Ali, Mbak, di sono di Ciberem, Mbak. Ya udah Ali jalan duluan sono gitu. Gue mau salin celana dulu. Lo ajak si Manda no. Manda. Manda. Neng, Sini Neng. ikut Mak yuk. Kemana, Mak? Kita nyari abang lu si Ali, katanya denger-denger ada di Ciberem. Yaudah yuk. Yuk. Udah sono. Jauh nggak, Mak? Enggak deket, ayo, Mbak ya. Iya. Ayo buru. Terlalap abang lu. Kalau si Ali mau makan hati orang tua, kalau kagak tolongin gua, entah jadi apa gitu tak. Cuma gara-gara motor, balap gue pakai begitu. Jadi Mak jangan nangis mulu, dipikirin mulu. Iya malu sama orang. Kesian, Mbak, anak kita itu. Lah iya, bocah kalau ada di rumah lo omelin, sekarang kagak ada, lo nangis mulu, malu sama orang lo. Pada ngeliatin, lo orang belakang ototnya malu, katanya kita berantem. Kita cari nyoba. Nah tuh, ada empompo di pinggir rawa. Iya, Coba Mbak. gue nanya sama dia. Iya, Mbak. Udah lo ngejedok, diam sini. Iya, Mbak. Malu, nangis mulu, diam. Kok, Mbak tanya. Iya. Ini kenal sama si Alio lah? Nggak tahu ya, Bang. Orangnya tinggi, perutnya gendut. Oh, nggak tahu, Bang. Nggak tahu. Nggak. Nih kalau ngeliat dia orangnya tinggi, perutnya gendut, suruh balik ya. Iya. Sian emaknya nangis mulu. Iya. Ya Bu ya. Iya. Nih ngomong-ngomong terima kasih. Iya. Ya.
Gua agak tega juga sama si Ali, jelek-jeleknya motor dia ini. Gua pulangin aja daripada gua ketahuan si Baba, bisa mati gua kalau ketahuan si Baba. Dan gua taruh sini lagi dah. Itu sama si Lilis mah gua urusannya gimana gitu ntar kalau ketemu si Lilis Ngamen gak dapet duit gua dari sono sini. Motor. Wah. Baba, Mak, motor pulang. Boleh, motor gua pulang.